No, kesi ekeoni Bishop Reverend Kosea Odongo idoki idwe Aisac nyangon kede idiope ka aisiwen ikalia iwongon epeta ko Kamidakan Church of Uganda Owusia Parish Kalaki Archdeaconry ko Kalaki District Kotoma Odwe Kalu apesuru kesi ara enamba kech akaisangon kedi kanyare ido isap kesi arasi akaisangon kede iwongon Bishop Odongo kotoma oijirike nesi abu Ekwenya ikristayon Aisac adoteu emeret keda akoko Joneja Yesu. Kaibina buti Yesu. Machabu kona doteu. Abuo kone emeret. Abuo kone chudet. Gon yeji me charo, yeji me mamera, yeji ni mejuo. Yengwaneja Yesu. Weki we buti Yesu. Somebody shout hallelujah. Amen. Somebody shout hallelujah. Amen. Ikota ajine kanisa lelo sahi. Ometoneno kanisa me odomalo. Neja ya lama. Kanisa me odokame yom mama tuanare ne mame teacher. Kame toliye kame changliye. Adaungi karukwa na kaisa unianu kanya unalosumo keda Yesu. Ateko mwagino kadeki we kanya wendia upeke Yesu. Mami boro ne podango kwa bako. Lika do hojengi mana manga meji pinkan. Arera bere dauningin. Ame dako mano tieko. Arera ijana kine daunina. Ame timotij man romo. Mambo ngibore salit. Lika do hojengi odong. Arinere jo ngaberu. Kame ni ambanga tekere dako. Ubade parengen. Daka ipakire mandokon. Olotori kwa yao. Ape yedi wari kele. Tutete Yesu no. Amen. Abu ichorak auriak ay nyakar idwe osomero kwape moi epukoror ata muna iuniet. Bala sebo motidu osomero. Chenkiko idwe adogi sukulu. Tingaka na dunyo dumo bedwe bala abongoro osomero. Makiyo gambe idwe oyamake gidogi sukulu. Yarasho manine bala sa. Chenkiko iso magere. Anyutebe idwe lo sapalu pesur. Oneni nube idwe nyira idwe wobe. Ubongo osomero. Odogi sukulu. Ara idwe nye singare nuwa. Ye idwe na nyimwa. Dongare nuwa nye suwa kote. Dokonda nyimwa tichigidwe wa. Ilo mamesho mitere. Pacha mejo losomo ye. Netiono. Ete. Iroto de mina ulio. Yola ruenyo. Tikbari kana edunya eti. Machinga woti. Limo kebe. Yamebe. Chama isduwe shomata. Oye idwe somi. Hey alamasi ikristayon kanu ejirikia Bishop Odongo lo aishanani ikalea akirono ikamanara kede aminanara kede aimor ener ko kalia kech. Alamango noi anu aparna na luna nara e kame hiri ngoto mkonde beitor da lipi dongo ne jasina kama kere se jasa kota wene peta amine polo na ne ja peta ara mamji minao klinikon bala minar jakona kwa mam kerji perago kede peta lo ja ya partner lolo nata o Kamidakan Church of Uganda ejawne bishop e wota weni peta ne igrupu ni wongon lo itunga weto se peta ne salam kide kata unoi itunga la wene peta na rai na sodit raya inakine kal ne jeja kaitedeki eza tana bi sirengeo ekal sireng to dina urno kale kon kerek to ni boroko litingi to mo kale kon dune jare rengetoma Kanuka TV East Habat Paul Eyoku ko Kalaki District.